Razgovarali smo o tome koliko su žene doprinele u vreme krize. Izložba Kada je svet stao, one nisu, pokazuje koliko je bio veliki doprinos učiteljica, apotekarki, doktorki, lekarki, žena socijalnih radnica koji su tokom ove krize u stvari učinile taj dodatni korak. Išle dodatno ka građanima i građankama i pružile im zagrljaj koji im je bio neophodan. Ja sam Milana Rikanović, direktorka Kancelarije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena. Ova godina je obeležila i velika Me Too pokret na Balkanu. Meri Isković će pričati kako je to iskustvo, koja je to podrška koja je potrebna ženama koje su preživele nasilje i da svi zajedno moramo da budemo tu zajedno sa njima. I'm Bertrand Millet, cooperation attaché at the French Embassy and the French Institute in Serbia. It has changed for the last 2-3 years, I would say, and hopefully the movement Me Too or these kind of things was quite useful in France, because right now they say that when a woman is expressing any kind of violence or sexism or these kind of things, she is listened, at least, and that people hear them and their voices are louder and louder, and people express the fact that they want to respect this expression and to listen to it. And of course, in the end, this is the justice which is going to say was it real or not. But there is this big thing that victims get heard first, let's say. Mi vidimo i veliko okupljanje muškaraca. Imamo tribinu Kada budeš bila spremna, koja okuplja muškarce koji su tu za žene. Mislim da je to veoma važno i pokazuje solidarnost društva, jer samo zajedno možemo da se izborimo sa nasiljem. I muškarci i žene koji zajedno su tu i koji kažu ženama, mi smo tu za tebe kada ti budeš bila spremna, takođe je izuzetno važno.